एक हुबले ये भी वरो की प्रलोक की वसन्याव सुक वो पाइट ये की वीडियो हाउ न्यू चैनल ते hakani ko video kwa open snyao chapi wa mpu em ukut ka thma ha Pakistan hadu ne ka sngi le te waile ongo kamte te ton pa ye yakani ko video hadu wakut khanang wayo tip ye wasakhiat te chwa wos dangi hamda mo you subscribe your new channel khanang wayo ten cho cho phu yo ye ki video wa thame te ton stangi te pralok nadu was dang ya ka ceasefire da jai iman ilong hapradi ke India wa ka Pakistan wem md iya setam pedung cheki border wem md le iya attack drone ka wi ya ka wi like no na iwa jianin ka sngi wa panman ki chipai da ka operation keller ha shopian Jammu and Kashmir we di yo ki le wo set yap ya lingut ki de khot yong ka kanhun le no let lashkar e taiba kamte nadu was dang ya ka ceasefire kinong India wakan thup lang ya waro deilang waki chipai we kham tam ki tu ki wasa chakhat pot drap yo ki ringman sen we dia lai khmat ki leu thia tangwa ha Pakistan wan pu em ukut ka thma hadu ne ka sngi le nei bha da em biang ipdung bom ha Peshawar ka Pakistan ha iwade yap ar ngut ki pulit ka Pakistan we da man so jor le ar ngut ya uti ubom da tempedung hajan ka kari ki pulit we heyeto wa yi wa tempedung ya uti ubom mpu em watip tang wada subaki wa yi uman waki de khot ka Balochistan wa tempedung ya uti ubom te hawa kam te ki te ki Balochistan ka Balochistan Liberation Army to ka kanhun chipai ka wada sen da ki nong Balochistan we de le ko ye iti ikam nei da wom kwa ko em hapo I control ka Pakistan we kwa bha ko u support ke India ya ka yo independence ko we ini wadep da viral le I video I wapan yo wasai ka ya kalama Pakistan dep te se ko da ka yong ka hi kalama ka Balochistan to ka region wa he do he thau ka wa em so phau so person na ka Pakistan ka wa em ha southwest ka Pakistan we man ko le ka wa mahajon bha hakispa mariang kam ixier ipniang moyong wa kiwi tangwa ka Balochistan man ko ka wadang duna pai we em wara u develop ko we em ko hapo ipat iyo ka Pakistan tangwa mem ukwa ko em hapo I control ka Pakistan we kwa ko uman ko walai lot kwa freedom kwa independence ko du kahi we kwa ko le uman ko wakrpang na mo special neite idaw da ya khachia ya em problem ko wa ka sarkar Pakistan man ki por we le dapat phi ithau yong ka le yusuf bhawamiat te kam wade yo phi kanito ka Balochistan ka sarkar Pakistan da cha attack ko man ki por haki Balochistan Liberation Army we ini wadep da attack ki ye ki chipai ka Pakistan haki le phau khandi tli ki thaw wa pher wa em ha Balochistan ka Balochistan Liberation Army da mang ko le wo attack ye ki thaw ki chipai wa ki pulit ka Pakistan dei wa ong wa ka ti ka mission yong ka dang lai bet ko chakmat we dang ini wadep da yap lingut we man so jor ar ngut ki chipai ka Pakistan hadin wa tempedung bom ki dekhot ka Balochistan Liberation Army ya ka wi ka kari chipai dei wa pen em kam da remote yo tempedung yo IED bom hei por wadang lai petrolling ka ti ka kari haka thang gwadar jiwani ka Pakistan we ha utaya wadedep ka Balochistan Liberation Army da tempedung ko le ya ubom uwachna ko hayung namo homemade bom Hakachi district ka Balochistan hei wada yap le nyaut ki chipai ka Pakistan we da man so jor san ngut hakatu kan ru tarik we mto du itele ka Balochistan Liberation Army da le ko le yiki kam wa pher kam ki train hijack kidnap wa kiwi we da onko waka upten ko ule kat wam puyo ka yaka independence nei bha kat wadang em ko hapo I control ka Pakistan ki bru yong ka le katte hidang cha panchitom cha panyap ki haki chipai ka Pakistan we ka UN le de condemn ko yaka Pakistan hajrong wo tangkhan ye I hok ka man bru long bru namo ka human right violation ha Balochistan we ka Balochistan de le Thma ko wa ka sarkar Pakistan da ki phau nem katu hajrong iwa emkti ka Pakistan wo use ya ka Balochistan nei bha ka Balochistan to ko majon ba hakispa mariang kam ki gas wa ki mineral we da onkole wa ka China wa yarab ya ka Pakistan wo le ye ni ka Balochistan Liberation Army da attack ko le ya ka Pakistan hakikat ar tali ki thaw wa pher hakech mastung
ko lu wakachi dei weapon emkam da rocket wachna ko da kahi we dei weapon emkam le da ki sniper hei wada yap khat ar ngut ki chipai ka Pakistan hakitha wa pher wa kan thup lang wa ki check post we hadin ini ichia da yo ko le wo ra lang chi bon ki Suloi wa ki wi ki tier ye le na ki chipai ka Pakistan we de tempra ko le ye ki keri yongki uwi ni kinong tho ka Balochistan uwa da tip pertuikam umeriar Baloch da penyu ule ye idur ki dekot ka Balochistan Liberation Army wa kerchan ki ye ke India hakandi ka Thma dei wa ong le wa ka China de yarap ko ye ka Pakistan tang wa ki nong Balochistan wa ka sorkar yongki wan yin lang ki wa ka sorkar India we de yo le wa yara banner ki iwa tho du iye to pralok hapardi ka Baloch wa ka India wa ye wo tempra ya ka Pakistan da kentu ko le ya ka India wam to uchania ya Paan ya suk ka Pakistan dei wa ong le wa to u attack ya ka Pakistan we dei wa kular le wo e support ya ka India na ki western border we da kam ko le wa emkti ko hakinya phawi tali ki attack ya ka Pakistan hakisan phawi tali ki thaw wa pher dei wa mang ya ki thaw chipai police station kari ki phnyang wa kiwi ki wato ki yong ka sorkar Pakistan hei wan nin ka sngiwan da karpat u commander ka Baloch Liberation Front u Dr. Allah Nizar ya ka India yo pha tiar yale yaki khnang wa yo ki u yale wa ka sorkar Pakistan dei wa ong India snyau bha e ki tu ki khande phaw le hajar tali ki Suloi ki wa yo phi u kem hei por wa pandem ki chipai ka Pakistan house nem 6000 khandes pa nya phawi dei wa ong cho e ye i ki tu don hi ki Suloi dei wa thap chi phau tali ki kuli haman la ki Suloi yo pankut sendon ia ka Pakistan te ka kanhun Balochistan Liberation Army dang pteng be ko u attack ia ka sorkar Pakistan Haduh ne kasngi i wadas dang ko da ki phau snem we da ong ko le wa upteng be ko kat wom pu yo lai doi ko we le da pteng be ko kam ni te boy daw yo independence ko ha ka wi kasngi te ka Pakistan kat wa i kar chan hi ko i ki kam le no te myo jing suk hi ko pen hapo kari ko le we da cha attack ko pen hapo kari hi ko we pen da ki bru yong kai te du ki ni don hi ye subscribe like we share ki video khub le ji bon